Litiro ya esase igeze ku mafaranga 2938, litiro ya mazutu igeze ku 2225. Ubwo bino biciro byose biri kubangamira abantu bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda, bikabangamira n'abatwara imodoka, ubwo bamwe bari guparika imodoka zikoresha ibikomoka kuri peteroli bagatangira kwigurira imodoka z'umuriro. Imodoka z'umuriro nizo zigezweho cyane, dore ko abafite moto za TVS zinashaje, zimwe zigiye kuva no mu mujyi wa Kigali zigacibwa burundu. Ibyemezo by'abasenateri byateranye byiga kuri moto zishaje zigomba kugabanwa mu mujyi wa Kigali, banzura yuko moto zigomba kugabanuka mu mujyi wa Kigali, birangira ibyemezo by'abasenateri bihagaritse kino kibazo. Bavuga ko bazagisubukura none kugeza amagingo angaya. Moto zishaje zigomba kuva mu muhanda, moto zikoresha isase nazo zigomba kuva mu muhanda, zimwe na zimwe zitubahirije ibisabwa. Bityo rero abatwara zino moto n'ubundi bavuga yuko n'ubundi nta kintu kirimo, n'ubundi bagiye kuziparika bazica batazica, n'ubundi nta kintu kirimo. Abamotari bavuga yuko litiro ya esase bayikoragamo amafaranga 4000, bayiguze 1940, bakunguka amafaranga asanga 1000, ariko kugeza amagingo anga bavuga yuko batazigeraho ngo ko amafaranga 1000 kuri esase kugeza amagingo aya ngaya. Bavuga ko bafite impungenge yuko moto zabo zigiye kujya hasi bitewe n'ibikomoka kuri peteroli byahenze. Bamwe batangiye guparika moto zabo kubera kubura abagenzi. Abagenzi bose bari kwihutira kujya kuri moto z'umuriro cyangwa bari gutwabwa na Sipiro, koko Sipiro niyo ya make. N'abamotari ba Sipiro n'abari ko bafite ingingo itariho igisheke, bavuga yuko batiri yavuye ku mafaranga 2200 ikaba igeze ku mafaranga 2500. Bivuze ngo n'umuriro nawe wuriye, ariko wuriyeho amafaranga make. Urumva ko nawo bihuriye. Ubwo umumotari wa Sipiro utwara Sipiro avuga ko batiri ivamo 10,000, utwara moto y'umuriro akavuga yuko n'ubundi ivamo 10,000, utwara moto ya esase akavuga ko ivamo 4,000. Urumva ko n'ubundi uko bakuriza umuruko ariko kose abangaba 10,000 bakora niyo batiri bayageza kuri 4. Urumva ko bakuramo amafaranga menshi cyane, ariko bavuga yuko ngo hari igihe ubura abagenzi ugasanga batiri iraguhombeje, ariko n'ubure ayo kugura indi. Nabo rero batangiye kurekarama yuko bari kuriza umuriro uko bwije nk'uko bukeye, bakibaza nimba hano mu gihugu cy'u Rwanda ingomero z'amashanyarazi dufite nazo zaruriye. Ibyo ngibyo rero nibyo abamotari bari kuvuga. Ikigo ngenzuramikorere RURA cyatangaje ko ibiciro bigomba kurira uko byagenda kose bitewe n'ibikomoka kuri peteroli bituruka hanze, bituruka muri Iran, bigaturuka no muri Amerika binyuze mu muyoboro wa Hormuz wafunzwe, kandi uwo muyoboro niwo wavagamo ibikomoka kuri peteroli, niho byanyuzwaga kugira ngo bigere muri Afurika. Ndetse igihugu cy'u Rwanda cyavuze yuko kitazengera cyangwa kitazigera kibura ibicuruzwa ngo nuko byahenze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko ibiciro bigomba kurizwa, ariko ibintu bikaboneka kugira ngo ibintu bihende binabure mu gihugu cy'u Rwanda ntago byaba ari sawa. Bivuze ngo rero nubwo ibikomoka kuri peteroli byuriye, bivuze ngo ibiryo mu gihugu cy'u Rwanda na peteroli bizajya bikomeza bize. Gusa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko ibiciro bizagabanuka hari iby'igihe gitonya, kandi avuga yuko hazazamo na mwunganire ya leta kugira ngo nibura abaturage ibiciro bigabanyuke. Nuko nguko rero ikigo ngenzuramikorere RURA cyavuze ko bigomba kurira uko byakagenze kose. Itangazo rindi riri buze kuza rivuga yuko ibiciro bigomba kugabanuka, naryo turaza kuribamenyesha. Kandi ikindi, abamotari bo bari mu gahinda n'amarira, bamwe barava mu mujyi wa Kigali bajye mu ntara. Ibyemezo by'abasenateri bigiye kongera biterane bikora inama. Icyo banzura mu byemezo by'inama y'abasenateri ndaza kubibamenyesha no ku muyoboro wa Kitesamura TV Rwanda. Icyo bigusaba ni ukudakuraho urushinge wowe ukagumishaho urushinge paka wumvise amakuru tugiye kubanyurizaho ashyushye neza cyane. Abamotari bose ntabwo tubashaka mu mujyi wa Kigali bakoresha bikomoka kuri peteroli. Turabakunda cyane. Inkuru yose ni mukanya. Nge nitwa Gakidasamura rw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Imana ikurinde, amakuru nakagaruka.